Pamirsa sektor perkebunan kakao ring Kabupaten Tabanan sayan ngelimbak, ring tengahing sayan agangnyane pengharga adol turwenten selah ring pasar ekspor. Kanan ucap kecinayang saking jembarnyane kewentenan tetanduran kakao selami petang warse ungkuran. Anutin data ring Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, selami warsa kali tali siang ngolas kantos kali likur, jimbar budidaya kakao kauningin dahat nincap. Pemekas ring warsa kali tali siang ngolas, silih tungkil sektor nyane keandelang ring perkebunan Tabanan, kantos langkungan 3 tali hektar. Wilangan inucap nincap ring warsa kali dasa. Nanging ring warsa kali selikur panglimbakan nyane nenten dahat ageng, raris ring warsa kali likur, dahat nincap dados langkungan 3 hektar. Penyuluh tingkat muda Dinas Pertanian Tabanan Iketut Yuli Aryani Mausang, panglimbakan jimbar tetanduran kakao ring Kabupaten Tabanan nyih nayang penincapan nyabran warsa. Selehin sakin data pini hanyar, ring warsa kali likur, jimbar nyane sayan nageng. Puniki memargi sangkaning arga adol ring pasaran sayan mal. Pengarga kakao non fermentasi sampun langkungan 3 setali a kilogram. Raris kakao fermentasi sayan mal, inggih punika langkungan 4 setali a kilogram. Ring kewentenan koperasi Mani Amartebuana sane megenah ring kantor UPPT Megati, Kecamatan Selemadeg Timur krama sane numbas kakao sayan nakeh, sane ngawinang petani ring Tabanan uleng ring penglimbakan nyane. Napi malih koperasi nenten presiden numbas hasil mupu, nanging ngicenin pengeluaruhan majang petani mangdane mecikang malih kewentenan tetanduran kakao melarapan budidaya sane becik. Bisnis Bali nguning ngayang.